L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kompla jsaħħa l-konnettività tal-Gżejjer Maltin matul l-2025 permezz ta' titjiriet lejn 111 l-ajruport mifruxin f'37 suq differenti. Dawn it-titjiriet ġew offruti minn 34 linja tal-ajru differenti, berba minnhom Lot Polish Airlines, Qatar Airways, SAS u Volotea bdew l-operat tagħhom is-sena l-oħra. Il-linji tal-ajru low cost kellhom parti importanti fl-espansjoni tan-network fejn Ryanair, Wizz Air u EasyJet introduċew rotot lejn swieq Ewropej prinċipali, partikolarment fit-Tramuntana u l-Lvant tal-kontinent. 3 mill-4 linji tal-ajru li bdew itiru minn Malta fl-2025 kienu propjament linji nazzjonali, b'Qatar Airways staqat l-Gżejjer Maltin ma' ħabb globali f'Doha. Is-sena l-oħra r-Renju Unit reġa' sappostu fil-quċċata tal-akbar suq tal-Ajruport Malti, kif rat tkabbir ta' 17% fuq is-sena ta' qabel u kien responsabbli għal 20% tal-passiġġieri li għaddew mill-ajruport matul is-sena. Wara r-Renju Unit, l-Italja, il-Polonja, il-Ġermanja u Franza kienu l-akbar 4 tiswieq fl-2025. Fosthom is-suq Pollak kirreġistra l-aktar rata ta' tkabbir fuq is-sena preċedenti, dak ta' 48.9% u kellu semm mis-suq ta' kważi 9%. Matul l-2025 għaddew aktar minn 10 miljun passiġġier mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, bit-traffiku fix-xhur tax-xitwa żdied b'16% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta issa qiegħed ibassar li jilqa' madwar 10.5 miljun passiġġier matul din is-sena. Sa dan it-tant it-tnedija tat-titjira operata minn Delta Airlines lejn New York aktar tard din is-sena ser tkun l-ewwel waħda long haul bejn Malta u l-Amerika ta' fuq.